Spurs ke imemezele ke u-Ernst Middendorp ke njengomqeqeshi omusha. Iqembu elibanga nezibi ke ezembeni kwiDStv Premiership. iCape Town Spurs ke lapha selimemezele ke u-Ernst Middendorp ke njengomqeqeshi omusha. Middendorp ke umenyezele iSpurs ke namhlanje ke sithamini ke sabezindaba. Uzothatha ke izintambo lapha ku Cindy Khono ke obebambile ke kulandela xoshwa ke kuka Cindy ke Patlets. Umazinyo ke ugcineke lapha ke uqeqesha ke kuleli ngonyaka odlule kade epheka ke iMorocco Swallows. Ufike wahluleka ke wancama lapha kwi-SV Mepheni ke eGermany. Usuke eGermany ke waya lapha ke eTanzania ke kwiSikinda Fountain ke Gets FC. Aqedanga lapha ngisho ke inyanga ke ekulona ke leli qembu. kwiDStv Premiership ke lapha ke uzohlalela ke umqansa ke wokususa ke iqembu ke elisawone kanye ke kulisizini ezembeni. Umqeqeshi ke waziwa ngumqeqeshi ke onamava kakhulu lapha njengoba ke wake wabeka ke Kaizer Chiefs lapha ke kunombolo 1. Wathi ke gcineni ke izinto ke zangamhambela kahle ke kwi-log ke ye-DStv Premiership. Wenganze wethu ke ilezi indaba ke engithe ngathola zona. Mina sengiphuma njalo ke ngiyintasile yebhola yaku YouTube.